Iranga hinje ase yoengi wonganga motoga mingang kwago ange himaga binyaga amungiye ange ibiyaga yore emiyasi Jerusalem tangi kinge namji 11 kilometer Iwago kanga wasi angangi nadmara eganange timakranka kukwa takamungiye Iwago yadanka inge waragadankiyenka njisugo iwago tanga kaga ige abata kanga ana munguwi Iwago njisi iwa hingwa gunyiyaka ten njisi iwa kunga mintanga ikiye Ingi iwago iterukra Khaykanga basiyankangi sogosanga tatanginga Igu yadanka eviranka Iwago yaga hipengwe hoga anka wago atrakiye Irangi iwago sangangu Iwaga yaga krepasigu kukwa kimangi terukra Amaga angi himaga virangan Jerusalemngi kwabana mengwe irangi narmala tangari magange sina kata mawiga ingarana rukra Igu itwanka njisigu suganere margawa rukra Iwago kimangi narmalgan jisi nasaranga igwe bumeganga argwewa rukiye Igu hingwarga goya Gori hanjuwe goya hingwe giche koka bagay goya hingwe giche wangwata kukngwata yanginanga imakga goyaga Neyaga higaywa imakga naga gwada Amaga naga hiyi gwabgada Kui goya bagpanga kukngwa amirabu Amaga gwaga hipayu ayuguwingata Igwa yarada wayuguwingada alargangwewa Kinganangi ne amaga igwanyage kungwi tinge indagnarungwe Amaga rugu koka bagay surarga gwane angi nerimega igujaga Irangi kukngwa hungu inanji Kui goya basguwangangi Heam kagwaya bawgwe Hungu taswena Ingi tanggangi abake nesangan cha yongo inka inemakrawa Ye hingwa makangkanka kwa eguwondunga wapu Iwa hiwi humonga ibiyi ne nemepu ti anatrawa Ne ngori hanchuwo iwaga engatra nkwaguna agunanguna Iwagu igu hanga apmena anatringa anatrawa Iranka amaga nesanga kwa eguwo iunga abuyi Abake ya anatawapa agunangawa Iqwa iqwengi hingwa mokungpa ikawa rukiye Itwanki yanka Igu kimangi Kaya kungwin tangkai himansaga rukra Kukungwe hingwasaga iwa arukuwa eganengi Naga kakwa rimakangkai Sunga makangkai nginyaga Kukraisi gori hansuwi igu amine yatangade kaya wenyaga Tanga hunga tanga na mega Kanakin tangi yoga naga meni kaya akakuwiga rukra Ietaga Igu kukungwa mosisi iguta Hingwa taga egananga igwata Buki aga yanguwinga atibaga yata awa rukra Gori hansuwi igwaga mbuka iu Igwaga keonga ata agananga yanka Kakwa egananga motwakre Ingangi kuanga igwagu mayanga tanga kaga igi itimapiyi Njisi igu wadanga imaknganga igwagu Mabraga ay wige Hea iranga igaga Si yeza anab merungaga Rukiye Itwanki yanka Igu igwagu ta anab mapangana Anga yapa yingisa pagukre Kanakingi igu mbwa yempanga Igwagu ta iguvyangi anab mapiyi Igu mbwa yemmega Ngori hansuwi igwanyaga angwiga ataga Akutata igwagu iwatanga ibagakre Igu iwatanga iganka Igwagu yaga hingwi angwa ganyiye Tugu njisi igwaga nanga makiye Ingangi igu magana imatneganka Igwagu igwengi hingwa magungwa ikiye Matneganka igwagu Ne hanaga abadanangangi Igu ye kukngwa yatrabata Gori hanchu igwaga mbukingi kukngwa kakwi amayera igwaga anganka Iyaga wugata naga engapa yasirega Atinkiye Niye
Iqwaqun Jerusalem angka angkuma magana ukuyi. Iri timoyi, wangangka motoka minka 11 pla iqwata, amaga hiji iqwata, agwi agambu medanka wimakiyi. Awimeganki yanka, ku iqwaqui. Naga gwira, naga wa anguma yawte, Simon iqwe awimeriye. Arukuwi. Irangi, iqwaqun admaraga egananga honagan tu wimakrenka awa tukiyi. Iranka iqwaqu? Ye wengi boye yarabangana hingwa agunangwe. Arukiyi.